On to our 2026 Senior Grand Champion Vocalist of the World. From the Philippines, Samla Samla Kitkupar Nongsiej na Shillong Ubalarung hakajinga kun grand finale haka World Championships of Performing Arts W-Copa kabalalong ha Las Vegas Resort and Casino USA na du katlai hadu arpaway tarik naitung. Ula Pyniap Biej ya ka Pyrthei barok kaway daki surjing ruai bathiang jong ya kajinga ko final kabalalong haka arpaway tarik laya kun daki nong ruai Nongsiej bat nong tem na nyau pautli kiri ka Pyrthei. Ya kajinga ko balapan long ka W-Copa latip ru kum ka Olympic of Performing Arts. Watla Samla Kitkupar Nongsiej shim lapoi siya katong jingjop banlong champion. Henry ka W-Copa kan penkup burom yu daki medal ya ka jingjop jong ha kajinga kun bansha jade na ka preliminary semi-final bat banpoi siya grand finale. Kani ga burom bau ni Samla ulayo kalara ya kan nam jong kari India bat kham tam ya ki Samla bat ki pat ba ka jala Meghalaya barok away. Haka grand finale ya ka champion lara da ka kunhun ki Nongsiej power drill na kalyang ki Khanarit junior grand champion performer of the world katba ya ka senior grand champion performer of the world lara da ka dong ruai Kristen Saldivar na Philippines. Ka donbosco media network youth center la kra kabala lam lenti ya Kitkupar ban poi syakane ka kenjang bahajong tam ka Pyrthei rengkat ki bahieng hasem bat kilok ki jor jong uni Samla ki ai ka jing khublai sngo kemen bakerpang ya kani ka nam ka burom jong uni Samla. On to our 2026 Senior Grand Champion Vocalist of the World.